poj ba mogon ana Yesu Kristo we ya bedia kop o ko mongne go mangolo shabaka de ya kada be ko bokere mogni magai ge kobian ge ka lian ke yuwan mi luk kwan mongnya da dara birio o chagi kiranga kwan mongnya ton piara da dabi kel gidi piara ngwen wi dabi ngwen ke yuwan meneni ni kalwo ben ke mena bor kanya poda nana ba yech mena ye Yesu Kristo we Yesu aye ke yeja e jale ko be jok ke kolokon geje mena da jam magir mena do kanyini ma ponywa e jok Yesu e kanyini Many Yesu yuda ikiye keno Mama Yesu nerechwa ikumla bombeno Malwa wiye rechwa yuwa beno eriyena Chaywa yokibanga Mama Yesu nerechwa ikumla bombeno Malwa wiye rechwa yuwa beno eriyena Chaywa yokibanga Wakure Yadrun benia Mariwa yagiya rechwa ikumla bombena Oguyen yadrun benia Chaywa yagibanga Oguyen yadrun benia Mariwa yagiya rechwa ikumla bombena Oguyen yadrun benia Chaywa yagibanga nganyan kene word menene ba word me kada ba go ke pen ke be dan me ko kakalun wa balin anya wa woni joka poni nude ponya yomiyot o ko ponya yomiyot tio de gijmana do shar ba kene word menene cha kata yingan dwade jok keno wur menene wadi ye ke ko bridgemen mena igo ko bian Yesu ena yeje ke kal mena yeje ke ye golni ngana yeje ayeje Yesu Kristo we ayej dana mena yejen Yesu Kristo we go kujien ken en ci bede ba men Yesu ci ba men go kujen ke ba men ni gijmena nyudo ken Yesu kujen ba men ba peche mena peche en ke piu ko na jal ni jal yech ken mena da na men ni kologo ba nga tong ke dier kologo ba nga tong ke dier dingijen e ngana nyal tiel goen ngana gin tiel gon ka mawan ngana nyal wuji goen ngana dingijen ngani ba nya doro menini ko buka yin ji moga akujin yin yi ba men daji me kujin o yin yo nyuaga kagan o yi kujigan kene yi ba men
go ko ke mo ke ye pedgen ke beri yeso cha yi ko ken lidiya mana yan ya yek ke yikal yej bayna chi yej كيف وسأله واحد من الفريسين أن يأكل معه أنا شي شول دانا شول كال أو غانا شوت غانا شولن تي ين كوت كن بامن منني بابونيا كبري كني كي بيرامي كي chadomi yungang ke rum mau bimal ke epedoji ke bari de yeso cha yige ko kane lidia yan ya yech ke kal ukanya wada kal kanyuni jala yejan achaga ke kodyan ke piokan achaga ke kodyan ke piokan manini ba ponyo ke bari pada kana ked ke tiang juice kolo da wel mebikal kolo da wel mebikal kolo yida wel mebikal yi kolo da wel mebikal gi jama yow men go ke ber wel ka nga be wonu cho pepin gon gi mene yang mal ba kene yicha kanapi o tiel wel meneni lo wel mi meneni o madin aishiga numin yeso kanya bene golni gina nyugo wel nudu gogi gijmena nganya anyugo wel nudu gogi kay wanya mana igo ko bo John ayole jal juak ako kene dana meneni ene ke bere ba bang ye ba luanga pada war ke tiel gon ke pa en ke bere ba bang ena bi be gogiji ke kalkanyini beno yesu e kalkanyini ba kene gije mena nyugo wel nudu gog yesu kristo we nudu gogi meneni cha yige ponyo kenya dagi pen medwat kino gogin kanyi chogo ba gogin kologi ba wi kologi kene yi ba wi nyol ga ba chek e jok kene wor mai ki wi ka pa yuget karunu yal ma nganya kompany de chang mek nyi yodin kene gijemena ba mi ba gogin nyoli ba gogin iwadi yiba worgen yina weekend yina maygen kologa yiba jal pony korgwet o chugo bet kene wood mena nyo wor jal pony o chugo choga eba megin gi maga ponyin o chugo bet tiyo kene daji magogo kechengi kaji magni yi chogo ayiba worgan gije mana abami mana nganya kani bami ke bakene ke kanyini nganya
kene dana mana nyebi e kal gina nyegogi ba ken ke ken gijmene de lago yeso cha yiga kobo kene ke e chadomi da jam manut manya bi mal ma par ke magni ka yod yin kene yiba wor ka yod yin kene gijmende gok ke beri ba gogin yeso cha yi kobo kene lidia manini bena gijmana aponyin ke kaluna nan daji me pedgo mido piwi o mido kene yinodo ko wor ni ka peje yok ke yuwan me malake pije tianga ba peje ma burmia kene kologia ba wi woro nyo wor wi gonen kologia ba jaga yo man ni wor jaga gon aba wor yan chang mag ni yorin kene gninye chup ka piyo mid en gijamenini en ayudi yeso ke kalkany pada ken okel yeso cha ige ponyetio ke ko bu kwat ke bakene yeso akoda jalni ke piyo kan kene ma nyala ni koloko ba jal pony koloko ba ngatong ke dir dingijen edan mana nyalien shang mega yu chugo ke kot de yeso cha yiko bokeni lidia لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة من باقي جداكيل ما بونيني يسوع كريستو تيو شان ميغا كبان شوت منا شولي جوك جي maga akobin kegen ji maga akobi kegen ji magni o chugu yide ka ji mag makobin makoba tiyo kene ngada kuj kaba ka da makoba kan da na mena akoba ka ngada na mene kuyo ngane do da min tiya ngai changa gina chuba yeso kanyini jali ko kene mana ngana nywala yeso en ngani kuji yeso da mana en ngani ke doj ya en ba kan yeso kuji wo ke ngana nywala yen ngana gin tielo ko mawen ngani kuji yeso da mana en kire ena jala yeji yeso e go chiben ken ene anganyangani ke doj ke bol yesu kristo we mogni bene we ko ke shia akadagan yesu kristo we e wanyami ayub akobu gon kene yin yiku yuo ke bere ayub yana ngani ke doj ke boli apa ngo mar go yin yi maren ka ber jam nga megien ka yomena ber jam ka kun jam go yin ke kanyini kanya ka the way acha ko bo kenya ya ena ngan wo anganya yubu doj ke bol jonga cho ya yubu
weni ena ko bo ka kanyani kene ya ena ti ngani ke ngani ena ti ngani ke ngani e ngani banya doro chang magir o chugo beta kene gijmenini o gogo ke irumi ayuku yo kayuko ke menangan nganyan ngan nganya ke doj manini yesu chayige kop kene rum mogni gedwadi kalwo yesu ego kobe kanyini kene nganini padyin nganye ke doj padyin anganyi ke doj dayan kiria yan yesu yan nganye ke doj ke pa ngani kanya benen abiye yum yow akala yow mana yowen ena durugon kuna de yan baken ena ngani ni ke doj bene gina ko bo yesu kristo we akalo gach miji manga chwaga de ko kur ngerekel kur me ba dinar miabit ngana kiela kur men war chagon ba dinar pierabit ko mon kanya ko ga yesu cha ko ba kani ena ngany wo ena ngany pediji ena ngany bediji ena ngany rumiji ena ngany jama gogoji wo ya kwach ke bol kanyini keni tienyi rumi wadi men ke rumi nyari men yiba jok mabe yiteng ke kwap ya kwach wo radaror yesu kristo we kebere ji maga anud abawor e nyolgan abawor e wadagan ya kwach wo wiya kene nenge ji magani kipyo mi woda yina yesu kristo we amen kay kobo mau mena mau yammet banga awanga e yesu ke kanya koben ke bermauni aja kobo kene ke mena ngani ngana ko mawunu banya do rogan ba kene bedegon awilan piogon awilan rumugon awilan o gijmana nyud ba kene mawa bere nye gingo delgon mawa nye miri yagni anan mauni go kalen go nyetiela ye maga bere berkete ke ye ba kene gine abero tego ye bere jammo tege ben ge lwenye ke ye ayuden kini yesu kerugan en ayudo yomen ke ba kene yesu ponya mena ponyen aban ke ponyo mena ponyo ejimagni ponya yesu kristo we ko banye komen ma wodi yidi miri ma wodi yidi ji ma ba ti ngoro ako ke ti ngoro kane yan rubena ke bereji ma doji
de ya bi ka berji magarji ti ngoro ko balkanyni ayudu gen mana jalni nyalni wo maro ye chamben ka bere po mogni gena wingano ube kun Yesu Kristo we de ponyo mana bere no do yiji mogni ba ken ti ngoro ga ba ganya wegen gaba go ka pa ko ti ngoro keno ti ngoro yel de Yesu ponyo mi kon akale maleban chamen ben ga berti ngorok oji mogni ba kene ngadorok yiko nyale ngadorok ku kyang budi de kebanga bere kene ngani ngani wo kene Yesu abi ka berti ngorok pio go tweden kaka do kunini kunna nyala bi ka berti ngorogen ayod Yesu Kristo we mogni ba ponyo ke beri kene yin yu bere ka bengo kenya ko ben wude mena awde anya mega ting miri ke wangani ponyo mi kon abano ke ponyo mi tinga abere ke ponyo ke bang e bolgon e ngaji kon akoben kene jama ba jam geser me go geser ka jam ba jam jop me go jop magani ba poñ mena a oren kun ji magani kene en nu de ben ka ber maga yang pataji de da me ber go na benen do kene ji magni ben go miden rikon ga yelen ke pa ba yedi ena yodi ke kanyini awi ngano be o kada kalma ben kadan anga ponwa e magni kana kada ngane ni gol jal ko be jok ma bere banya ngane ni ke man manya dorok ngane ni akada gol jal ni ke banga bere ke ni Yesu no do gol ni ngani lo kada golani gijmani ni ponyo yin kini kologa Yesu biye ibedi ka o mana benu do kamu kaji ka o mani ni gochi ka raya ke tilgon dor mana benu do kamu kaji dor mani ni ki adura ben ke bakane ngani ni alwonge kada golo jalni kalma ben kadan baba gol ni yebo ko chiangni kanga do tongol ni kanga ngana ngany anyinya do ke ching ngani tongol ni menini ba ponya kene kologo Yesu bi goli kologo Yesu bi piwi kologo gol yibi Yesu kedier doro mene yankamu kaji doro mene ja dur pinya Yesu Kristo we baba gole mena beba shik baba gole mene chika yebe Yesu Kristo we baba gole mena bere ba shigo ke berji daji me ba kojo yi ji mogoni ge ba menu wen goli ke bakani Daniel ma bi goli da yede ma bi goli me chuko gen ka kon ni ba poñ ke beri kene gol nye jok ba yebo ke ye ke beri ji jok ji ma ko dari jok bene gina choben gol jalni gola bere men ka nya ber bat gol ni to nya ber bat ka yelo ke kala kanyini ke ba kene Yesu kanya yide kan ke nya ber bat men ni ke kala ni go ko ben kene
orok ben ma yet ge poto yin ge la nyan ke changman de yin kado ke mer mi kado ke mer ke pa ken yel yan ko mo ngane tio ge ponye yin kene ke goli ji ma go bi goli yina ngana pio we Yesu Kristo we Yesu no de goli meneni joyal ji obi goli ni joyal ko mo na tio ge ponya wa ke kwan ma nyinga tana piara ngwan wida bidap ji maga ye tio e nyalani ji ne rumugin perke kon ke pa kene gen keri ga tio kanya ko bo Yesu kene orok mi da menen go la nyen kaga ko kene amen tio ko ko promogan manini ta yinyo kene ji magiri go chugurum ke rumaraje ke bari ki rumagan Yesu ka kanyani anya ke rum maga raji ke rumaji manini te ka yike ponya kenya rum maga raji banyagan ke rumaji kologa ngi joyin ke fa kan Yesu Kristo we ke kanyani da rum mang jo en ke rumaji mereji ke bol kanyani rumini go banyan manini ba ponyo ke beri kene kolo da rum malut mang joyin e ba rum mereji bol kanyani bany rum magni ke kwan meneni man nyu ton pierang man udah bidap ba pa ngochon aberi yagni ko mogni ba banyo ke yigen ko ba Yesu keni orok mi ngani ni gola nyen apa ngo abonyi jogni ke ponje ni ba pa ngo abonyi jogni ke ponje ni abangen ponya menini ba ka pango ba ngani achi ka mana wala dagi jeme ngunu do ke yede pedo ken ponya adokini orok medan langa kop yagani gerumo kene ponya nyaleni ba ponya meren chame kepa kene kiongorok gina benu do ka wangani ba ken da na mena rom ni ja kan ke gipen kologo ba wat kologo ba dial kologo ba kur go kan o gine nengal wat mene nengal o dial mene nengal o akur mene nengal o ramgon kel en ba ke ramni ana olain orok mi dan o ying meneni ying dial ni ying akur meneni ying wat meneni o donga kagen bene ginini en awi jagni o geru magan kene ko ba nyalen ba kop meren chame ba kop makale ying wok ke lege wok tiga kale wok wako yirike ying mabulu aked wako yirike ying machama aked wako yirike twa ying ke mamadwa ponya nyalani ba ken chame ena rehen ginyamene ni ena kano ke mano ena kano krumok ke pedji mok ke kanyuni Yesu cha yike pony kene rum ke ngada kop ka koboji yebwangi anga ayang ngada kop ka kamgen kayna kanya de yin wangi yeb ke ba kene
kanyo ye wange yin jolongo yin ke kon jolongin ke kon jolongo yin ke kon ke ye wang wo ya kwach nyigi mogni wo ya kwajo ke bargan yina jok migan yina jok mana chwajigan yina jok mana nganyigan yina jok mana nganya padagan ya kwajo kene yeb nyingan yede padagan yeb nyingan yede rumagan ka yeb nyingan iji rumaji yeb nyingan iji padaji ka pakane ke gok menene jolong again ka kon ke yebang menene regan olong again ka kon rumagan ongajigan kologa baru makali wala baru makali weloj go ongajigan ka bol kanyini kanyo bera yina yeb nyangan bena kwaja wo Yesu Kristo we kene yebe nyangan jolong again ka kon kologa gijamane yang irumaji ongajigan kene gijmane ni kala kany jama gogo ji kologa go oli degan ke kuna kala jamni jolong again ka kon bena kwaja ka bol kanyni kene yeb nyangan wo Yesu Kristo we amen. So you dog eat your again no. Emere so you dog eat your again no. Oh you again no you come love anywhere. May so you dog eat your again no. Mama yes when I try come love me no. Maliwa we try wa be no. Any yena tell you why you banga. Mama yes when I try come Maliwa wiere chwaji wa beno ene yena chai wa yoke banga wakure enku yedirun beniyo Maliwa yoke wiya ene chwaji kumla bombeno wakure enku yedirun beniyo chai wa yoke banga wakure enku yedirun beni Maliwa yoke wiya ene chwaji kumla bombeno gach ma ko betiyo kene jeryo ma ber da kuor ma do twagan kae ko ba kene dano mena orog mi go mena lanya gir baba ngman mi go mena gir gina wanga ka kanyini ke ko ba mara manini ba orok ngane ni ke kiwo mana kiwen ka bere cha kiwo adima dema tiele Yesu cha kobo kene ngane ni bong orok ma dong anudo gonyen bong orok ma dong anudi gonyen bong orok ma wien ke piogan anudo tongen Yesu cha kobo kene orok me gon benogon go tongen ke kanyini Yesu cha kobo kene orok yu yel orok mene ne ulan kenyo tongi yin
jam otong yin e ba jam bajami bajamana yo pod yin bajamene ni kanyo kobi bene bol kanyo ni en onyek bajamene ni oluogi wok yeso cha kobo kene nene yin kene o jamayet ge pod yin ge kwanin yi bedi ngai wow ka kobi yin kene yina yol jok ya pod orokmen o ya yow ke yorokmen ni ya pod yorokmen o ya yow ke yorokmen ni orokmen ni tong yin ke nyangan ke bolkon ana kobi kene ngani na gach kene en wit ana de kuor mana do de chagon ba mi abit de ba kene en mogni gotongan ke ponyami won ndo ponyami wude mana ko ke ponye ko bo do la ban ga boro mogni gaban ke ma wondoj bonga ko ba kenya o orok wodi lan nimi ka bere kene jala ba jal dong ke bol buri ke bol ke kom buri jok ke wangani a bere da ramanya kwanyan ke do run ben ke changa kel ke run e ramene ni barem menakal ke ber orok mi je ben jur ben gon pot ben gon yeso kya ko ba ke kanyani kene dano enadwat omi gon tongen men bagi men ko mamagani ke bakani jala yeda pierabit ongan yeda miabit dengana yede miabit ayide ke yo mokom go moko ben ke nganyen kayel daba kani jalni nodi ki yel menene ba gije mena ponni yino ejo ke kanyini menene ba gije mena ponyan ejo ke kanyini kene wadwa dite ke word men kinga kitong jam maga yede padwa ke bollo we ana Yesu Kristo we bene yo mana yelwa bene yo mana yelwa wono bere bangji ken kedier wayo ke yo mana ba dier kel Yesu mana ginyo ngane ke anyongen ki yewi jukon bango wanga magoni Yesu ngoko ben kene bene Yesu goko ben ke mena ye amagoni ke momen dishiang bongi mekedi magogian ke bergen yawege yin ma awege yin riawege yin pinyinga awege yin bonga dano mega bonga kanya mekede makada ya yomi yi ke yom dong bene ko be Yesu kene yin kado yi yel
ke ye mi de kado kemer manini ba ko ba yeso akoba dan manini kado kemer wuji ma onut kian kai lan kan wuji ma onut kian ke elan men ke bol kan ni u ben we wa ko jo ke berkale wo kanya ka di gol jal dong men bangi alogo ji mo do yel adwadi no ga yelin bangi ena lugo ji ber ga yabayin ya kwaj wo wiya kene nyigi mogani maga yum ga chol yede pedegen maga yina ga chol yede kalgen wo yeso we yunge joji ke yinu do kedegen yinu de yede pedegen yinu de yede kalgen o kalgen o benoji maga ayabiyin o yodogen kene yinu do ke kalmane ne golo kadgen ne ka yodin enganen ke kalmana kadgen yude kalmane ni wo wiya ya kwaj kene wi kalgan maga yebga yin wo bede ba yo mayelji ke de kalni ne ka yel ngano ke golni ama yinu do ke golni ya kwaj wo wiya ke baraji maga ji mayel ke kalga bogon ya kwaj wo Yesu Kristo we kene yeb dog kalgan wo yina radror ya kwaj wo wiya ke bare nyak mi gen ke yin we nyak menene ngen ko dong yina radror ya kwaj wo wiya kene we yorugen ke ege we ke yin chat ka we yorugen kene dor maneni aduri bañ man aw mi ko dur bañ gañ aw mi ke we aw mi ke nyek aw mi ke chet wo wiya ya kwaj ke warmen ke bargan kene lugan nengen wo jok kerum ne ka neng jal kerum ma yejo yin ke golokon kay gogo ba yo mena ko ni yin kay gogo ba yo mena ko ni mat go yin kay gogo ba yo mena ko ni dan mena biye kal kanyuni yi gogo ke de kalgan ka we kalga gogo ba kal mo get mo go laj nyingi ke de chang ben ina radoro Yesu Kristo we amen woru mekany wo chung kany wo chung yido kerete ga me ke bol kany mego poj ba mo gon ka dong ba mi gon ke bernard mi won wor meneni nimi ga ko biatini kene ci ga ngolo e shabaka ya wor meneni ba akale ke wanmi luk abiriyo o chagi kiran kwan ma nyinga ton piera da gudabich